sempre o valor. Non será nada imposible, ninguén morrerá a seguirte. Vamos sempre afortunados, vamos orgullosos, vamos. Un paraíso hai, só é cuestión de ir. Vamos sempre afortunados, demos la sorte de lado. Un paraíso hai, e a liberdade temos que gañar. Dragon Soul. Atravesei unha nube brillante, atravesei. O meu corpo tinguiuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán, e o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopou no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei, a todos. Nada, nada, estou disposto a todo, a calquera cousa que veña. Nada, nada, o río cruzarei moi veloz e os peixes asustarei. Nada, nada, estou disposto a todo, a meterme na boca do lobo, aínda que me devore. Nada, nada, hoxe tamén manterei a miña cara sorrinte, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. As bolas máxicas. Atravesei unha nube brillante, atravesei. O meu corpo tinguiuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán, e o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopou no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei, a todos. Nada, nada, estou disposto a todo, a calquera cousa que veña. Nada, nada, o río cruzarei moi veloz e os peixes asustarei. Nada, nada, estou disposto a todo, a meterme na boca do lobo, aínda que me devore. Nada, nada, hoxe tamén manterei a miña cara sorrinte, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. Vamos sempre afortunados, a topar o a ser doado. Un paraíso hai, e o noso espírito vai se liberar. Desafiarei os misterios que virán, perigo haberá, combaterei sen temor. Forza será o amor que vive en min, coraxe sen fin, comigo estás, ninguén nos vencerá. Pelexaremos por amor, perdurará sempre o
límite de todo o meu poder. Vou voando ata o infinito irei. A forza intensa do meu corazón non se detén e senta a emoción. Sendo valente a ser o mellor e telo que intentar. E a terra protexer do poder do mal. Pelexaremos en pausa ata fin, sei que a podemos salvar. Dos meus golpes é unha onda vital, os perigos teño que vencer. Aquí estou e quero restaurar a orde do caos. Ata o límite de todo o meu poder, o destino xa non terá fin. A esperanza nunca desaparecerá, e no destino querei. E non me din conta de que nin sequera tiña a cámara prendida. Maravilla. A ver. Aí está. Vale, agora xa se me debería ver, escoitar ou ir e mirar. Vale, xa me lembro. E agora por aquí... Joder, outra vez o fulano este. Que preguiza. Au. Au. Joder. O si toca xefe. En principio supoño que sí. Case tiño o fulano este. E non calculei ben. Bueno, que me faltaba. Joder. Vale. Por aquí había xente. Vale. Non me deu moito para algo.
Antes o foron esta para hacerme. Que non me soa de nada. Vale, aquí foi onde morrín a outra vez. Vamos a matar a este. Vale. Joder, non collín... Maravilla. ¿No queres morrer? Ton carallo dunha vez. Esa me quedei sen coitalos. Vale, por aquí abaixo pasa un becho grande destos tochos. De feito hai 3. Veña, vin de cara aquí. Vale. Un menos. Quedan 2 que eu saiba. Un que está aí e outro que está aí. Vale. Entón este de aquí en principio... Bueno, sí estarme tocando a moral. Esa non teño chupitos, maravilla. Vale. E agora dos tochos só queda un.
Uy, casi me quedé esto atrás. Miso de lume. Me parece moi raro que todavía non atoparan ninguna merda destas de... sangre de dragón, uveas de dragón, non sei que. Curioso. Vale. E agora o que queda é o tocho, que teño que ter cuidado con el porque estou sen vida. A ti. Ai, que me están chamando por teléfono. Isto escoitase dentro do... Efectivamente. Están escoitando agora como alguén me está chamando por teléfono no WhatsApp, creo. No, 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 no. No, ti espera, ti espera, ti espera. Vou echar aquí o WhatsApp para que iso non volva a acontecer. Vale. Agardo que agora... Ah, non, por aquí foi por onde entrei. Agora é por aquí. Pero non hai... Ah, bueno. Maravilla, maravilla, maravilla. Menos mal. Ainda non podo subir de nivel. Bueno, que me quedan? 3000. Quedan... Bueno. Menos de 3000. Pero vamos a facer como se quedaran 3000. 6000... Pero mira. Como estes. Ahí. A ver. Este era lo que estaba buscando Evo.
Vale. Agora... Maravilla. Joder. Pero... ¡que te queda un golpe! Pedazo de tipo. E agora aquí que hai dous camiños. Que temos este de aquí. Ah, pois non, este non é un camiño. Isto directamente é para coller isto só. Vale. Estás tú al lado dos F. 4, 6, 3, 8. Non sei se me quedaría algo polo camiño. A ver, ti que non faz o teu ataque xiratorio asqueroso. Vale. Vale. Esa tú outra vez. Pues farón. Ir dentro de peixes sapo por crocodilo e taberón. Se por algún motivo agora estamos en Resident Evil. Non sabía o que eras. Só sabía que te ergueras. Pero con ello xa me chega. Graciñas pola raíz, Frede. E benvidos todos os que vides con el. Que tal foi o directo? Oye. Claro, yo acabo de escoitar. Catro, 6, 4, 8. Mais ou menos vou pola metade do nivel. Por algún motivo non se escoitan os... Ah, no, a mí non me mires. É dicir, eu activeños. Como me dixo... Pedello. E non fixen nada máis. Tacata. 5 de 6, 4 de 8. Quedaronme atrás merdas, pero seguro.
Au. Ven, ataca. Ahí está. Sí, no sé por qué no se escoita. Tenía que preguntarle a Fedella a ver qué pudo pasar. Ya te digo. Creo que es la primera vez que che besos en os antes. Si realmente neste xogo hai poucas misións que faga eso. Ui, va. Maravilla. Pero... Taca. ¿En serio? Me mata este. Disappointed. Vale. Cabrón. Vale. Digo que quiero saber de dónde carajo. Otra vez no. Pero no empezar a WhatsApp. Ya está. Pero se eu pechei WhatsApp, porque carallo me siguen aparecendo as notificacións. A ver.
Tucu, 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 tucu. Buenas, Dranian, ¿qué tal? Uy, va. Fora. A ver, comecei por aquí. Non hai... Non hai nada. Vale, esto teño sete realmente. A ver, che, para gañar puntos para os aplausos. Outro día será. Non sei que pode estar acontecendo aí. Pero... Cagra. Eu o que quero saber é onde máis bandeirolas destas. Podo collelo polas costas? Sí. ¡Ajá! Vale. A cousa é por aí. Ahí está. Joder. Vale. Faltaríanme que unha das grandes e tres das pequenas. Unha das grandes e tres das pequenas. Que claro, poden estar en calquer sitio, ¿eh? Como estes cabrones non me marcan onde están. Pensa, Freddy, que hoxe vamos ter outro día de buscar as bandeirolas, ¿eh? Fascinante mundo de onde cardio estarán as bandeirolas. Vale, por aí un obxecto. E por aí non hai nada. Cuto. Emocionante, emocionante. Juego. Fora. Teño que subir aí arriba. Uf.
Aparte... Raro como este nivel. Para saber dónde carajo me puedo quedar. Hostia. Pero, bebe. Nada, este tipo no quiso beber. ¿Quiso beber? ¿Para qué? Y ahora chegar outra vez ata aí. Como por ahí también tengo... ¡Hostias! Susto me dio. Joder. Pero... No. Maravilla. Non te achegues aí porque te vai vir outro. Espera, espera, espera. Ai. ¿Tienes más, tío? Vale. Pero que al final tengo que enfadar. Espera, ¿cómo carajo chego hasta ahí? Podes chegar ata aí? Ten un xeito. A mí gustaríame chegar ata aí.
Peña, ataque. ¡Hostias! Que son dos ahora. Pesado de tus huevos. Uy, a ver. Te han de decir palabrotas, Javi. Un moderador de jets. Yo quiero ir para ahí. ¿Cómo carajo hago para ir para ahí? Por aquí. No, este camino es normal. Sí. Por si acaso. Vale. Por aquí fui por donde morí antes. Mato un medio cabrón que está aquí. Te espera, te espera. Vale. Pero isto é o comezo do... Interesante. Pero que lle pasa a tua pantalla do PC? Eu quero chegar... Imagino que será por abaixo. E aínda así... Quédanme... Que hostia de hecho este. Hostia, contra... Contra un Savariasiloite y... O principio de todo. Foi o segundo así que me enfrontei.
Joder. Mira que me gusta quitarle a postura fulano este, ¿eh? Cabrón. Joder, por fin. Vas, puedo demo. Pero dende aquí ata aí non chego, non? Facendo yo un... Oye! No, nin de broma. Supoño que aí poderéis subir despois. Maravilla. Joder. La verdad que agora fai dous. Uf. Dá a volta. Veña, que ya queda pouco. Dá a volta. Me dá a volta a mí tamén.
Muerto por fin, joder. Cosa pesada de fulano. Vale. Seis de 6. Vocal. O rollo de enemigo. Xa ten que estar por aquí preto. Vale. Aí arriba mirei unha. Aquí hai outra. É dicir que me falta unha bandeira por atopar. A non ser que este por aquí. Aí está. Ese non sei que carallo é. Non me jodas que son tigres. ¡Oli! Vale. Tigre menos. A ver se son quen de collelo sen que me escoite. Todos caladiños. Pa ti. Ah. Pois non había que facer tanta cousa polos tellados e tal. E por aquí que hai? A parte dunha emboscada. Xa me coñezo eu as trápalas deste xogo. Vale. Pa ti. Bueno, hombre, que faltaba. Vale, tigre fuera. Joder, qué pesadelo de gente. Vale. Y no tenía que ver cómo subir ahí. Pero antes de nada...
Vente para acá. No, como me mato, carajo, este dos Sonic de hacendado. Pissenger Parry, explosión. ¡Ja! Vale. Vamos a subir de nuevo. Tenía que ver cómo carajo subir hasta ahí arriba. Joder. Este mago aquí sin hacer nada. Pues ok. Miré no por los mapas. Es decir, porque de repente estaba mirando por los mapas a ver si había algo raro. Y miré un punto. Un punto de luz. ¿Cómo carajo subo hasta ahí arriba? Porque despois sí, por aí puedo subir máis, pero... Como carallo fago para chegar ata aí? Por estas ramas de aquí. Sí, ten pinta de que sí. Vale. Por aquí. Joder. Por querer ir demasiado rápido. Ahí está. Todas las banderiñas collidas. Uy. Vale, teño 32.000. Para subir de nivel preciso 49.000. Me falta 17.000. ¿Tenéis suficientes usos para...? Sí, mira. Con esto se van 12. Mira, ya está. Así da gusto, joder. Vale, pues vamos contra o boss entonces. A ver qué me atopo. Inténtame concepto couso. Botar creo que estar otra vez contra o mesmo fulano. E por que corres contra él sen a espada desenvainada nada? In that case, I shall just have to improvise. With your dying screams. Este, eu penso que o primeiro... Au. Venue to ourselves. The
Ahí. Cabrón. Joder. Joder. Buen hombre. Festivity for today. It's high time I finished you. De cara ya puntas. Uf. No son nunca Ken de atallargli ese ataque. No. Esa estaba, joder. Al final va a matar por un nada. Al final va a matar por un nada. Sabía. Pero casi. Pero casi, casi. Ahora vais a ser un chisco más difícil porque... antes le daba un par de niveles de ventaja. A piques. Faltó ya nada. Se fuera Ken de ese ataque que fai tal, coller yo máis a miúdo. Este tamén penso que en outros momentos fun demasiado conservador.
Joder. Festivity for today. It's high time I finished you. ¡Hostias, colega! Uf. Ahí está. Bebe, bebe. Sai de ahí. Ya estaba. Ay. Nada, esa me bloqueó. Que bueno, a ver. Kojima no era media animación. Hizo un poco ilegal, pero bueno. Se estuvo bien. Au. Y fallé. Vale. A ver. No, otra vez no. No. Hostia, que no morí. Ahora sí. Mira que en esta ibas sobrado. Pero ibas sobrado en esta,
pero que unha vez que me engancha teño que acostumarme a que unha vez que xa está chegando o final da pelesa, o de correr e vir a por min faino 2 veces. Pero joder. Your screams will be music to my ears. Let's begin the performance. Nesta se non vou tamén como na anterior. Do better than that if you want to bring down the Great Dongzhuo. Nesta xa se miraba que nesta a cousa xa non pintaba tan ben. Pero joder, unha mágoa que dei 3 veces a nada de vencelo, pero a nada. Xa que ao final estáme levando case 2 horas por... Joder. Por misión. Joder, mira que iba ben antes e agora... Joder. Pasei de collerlle todos os parries a non facerlle un. No me pinta nada ben esta,
Me queda... Queda demasiado combate. Adiós. Y eso fue de gratis, ¿eh? Absent at a time like this. En serio mato na peor das que todas que fixen. En serio fuxe de novo. It has played on my mind ever since I saw you at Hulaguan Pass. But how could I forget? Na peor que fixen eu. Pero na peor. So, brother, why? Why do you stand with Dongzhuo? You mistake me for another. Hostia, Lubu. Lu Bu, an assassin. ¿Qué tal, Dranciño? Jiao with perfect timing. You shall make a fine. Sí, de feito, de vez en cando ven pusquis por aquí e coméntame a historia de quen vai traizoar a quen. Hostias. How dare you? You would betray me? Very well. The elixir is yours. Lu Bu. Podíades matar entre vos, coñazo, e pelexar contra Lubu. Go before things get out of hand. Brother! Don't worry about me. Zhongliao, take her away. Time to leave. Please, wait! No me entero de nada. Faltame pusques por aquí para decirme quen é bo, quen é malo e quen é quen. I simply follow General Lu's orders. Please, this way. Princesa, desde que comezabas facías todos os parres e logo fallabas todo. A mí me pasa iso. Sobre todo iso, cando chegas ao final do combate e xa unha vez que loitaches varias veces contra él, jodidiño. You saved me yet again. I had to make sure. But at last I'm convinced. Ten que ser incómodo levar a balanza esa na cachola, eh? O sea... Eu digo que me vai dar un cisne. Aposto por cisne. Non sei por qué. Cisne. And then he left without a farewell. I need to know why he set his sights on the elixir. Porque un fillo de puta. Otherwise, I'll never be able to get things back to normal. Ah, esta é a que viña comigo. To the demonic tea has given me determination. It may take force to get the truth out of him. A que me leva perseguindo non sei canto tempo e non sei quen carallo é. Sei que un león? León non tiña xa?
Hostia, es unicornio este, ¿eh? I will never give Unicornio up. concerto completo. For when it comes to being stubborn, even my brother cannot best me. ¿Pero qué que ustedes, señora? ¿Qué tal, mestre? To think he survived. A que me... I hope the day will come when we can Ah, pues sí, train sí que together esta, once sí. more. Sí. Es decir, irmá de Lubu. Se me perdo con tanto personaje que entra que sai. Está cargando. O sea, es que no. Confundo xente que entra, irmáns, que non son irmáns. Star falls over Meiwu Fort. After defeating Dong Zhuo, Lu Bu took the elixir and turned his back to the fort. The elixir was now in the hands of the strongest warrior in the entire land. Para vencerlo que hay Cao patatillas. Cao, fearing what Ah, Lu con la Bu Cao lembrome might del. be capable of, deployed his forces to bring him down. Do Colacao lembrome. However, he lost Pu Yang to his adversary and found himself on the back foot as Lu Bu's forces struck back. Ah. Xúrovos que se agora me decides douche 100 euros se me faz un resumo da historia nin puta idea, pero We must retake Puyang! dime 4 nombres de personaxes. Colacao, Lubu, You're fighting well, but stay Xiaodun, Xiaoyang. Non sei se son bons ou son malos ou son regulares. Deben ser vos, porque penso que están loitando contra o Lubu. You live up to your name, Lu Bu. Is this all the great Cao Cao can muster? Non sei, o Colacao é o que queda despois co cabalo de Lubu. Isto me dixo, pois que xa outro día. Yuanrong, hold back for now. Pero mira pa diante, tonto. Agora podo chamar a Xiuyan para que te axude. Quen é Xiuyan? A ti é Xiuyan. A ver. Que era aquí, non? Mira, ah, este morreu. Este é malo. Este é bo, creo. Ah, sí, este é o primeiro que me atopei, creo. Este creo que tamén é bo. Este tamén é bo. Este é bo. Este é bo. Ah, bueno, sí, destes deben ser todos vos porque son unha directoría de personaxes. Aquí mira isto. Diao que é unha sovedame procedente da comandancia de Liuyang, padre de Kyogan, hermana de non sei que. Lady Shen. Ah, esta me lembro tamén. Padre, al final coñece a todos. Lu Bu. Este é malísimo. San Yao. Este mateino tamén. Este foi o primeiro que atopei. Este, Bokai. Debe ser malo. Este tamén debe ser malo. Imposible enterarse de nada neste videoxogo. Os malos eran os turbantes amarelos, pero debíanos vencer como fai 20 horas. E agora non sei contra quen estou peleando. A min dime que vai ali e reventa a xente.
Eu vou ali e rebento xente. É dicir, non me pidas moito máis. Colocaron 3 resentes, en teoría un estratega tremendo. Non sei, a min despois díxome Puskis, ten cuidado con non sei quen, porque despois traizoa e fai non sei canto. Puta idea. Díxome o nome, pero que non. E tamén me dixo, non sei quen, en medio parvo, era un varidoso. E dixo, oye, pois será verdad, porque ten pinta de medio parvo. Pero nin idea. Mira un atallo. Se sempre anda aquí morrerei. Hostia, non. Oli. Ui, que non me viu. Nivel 13. Eu podo, pecho que podo con ele. Sí, sí, sí. Becho inútil. De que puedo, Demo. Gracias por pasarte. Y eso luego pues en YouTube un long explicado. Eso está, non te preocupes. Gracias por la raid, Yago. E benvidos todos os que vides con él. Estamos aquí buscando teorías sobre... ¿Quién era? ¿O malo sería o Colacao? No, si Colacao non era malo. Mira, eu quero chegar aí. Taca, 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 taca. Taca. Estamos aquí sacando un chisco a Bullón. ¡Hostias! No meu elemento que coller o personaxe contra unha parede e comezar a spamear o botón de atacar. Uy. Por aquí es donde estaba antes, ¿no? Sí. Vale, a ver. Joder, que por aquí se afón. O que máis me gusta que pode haber mellor que un laberinto subterráneo onde todo igual a todo e non hai xeito de poder guiarte. ¡Oli! Mira, cando fago así, ata parece que sei o que fago. Laberinto subterráneo con agua. É que todo ben, todo maravilla. Pero o diseñador deste xogo quedou a gusto, decir, quedou contento. Seguro que o cabrón chega a casa e durme como un bebé. Decir, que segurísimo. E despois que me queda a min a bandeirola atrás e teña que percorrer todo de novo. E non me contes a tua vida.
esa está. ¡Ey! Bueno. Menuda hostia, colega. ¡Ey! Vamos a relajarnos. Vale. Uy. Ay, a volver a comenzar. Deika, Javi. Eu chegarei ata a seguinte bandeira. Creo que non é a mellor idea xuntar os dous inimigos. Pero que non tardo 20 horas. Como dicía, chego a seguinte bandeira e esa o deixamos aí. E en principio, a non ser que morra 80 veces, está preto. Bueno. Que non morreu. ¡Ja! No me quedan flechas, maravilla. Por parvo. Vente. Ahí está. Un menos. Para ti. Y sí. Vale, ahí está un mangante ese. Por aquí seguro que hay alguna bandeirola de estas. Vaya verdad. ¡Ah! Ainda por riba non collen as flechas. Maravilloso.
Non vayas tanto para lá, que te van a ver eses. Pesado los huevos. Es que al final me tenía que enfadar. Este está medio muertos, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? Vale. Aquí están los arqueros estos. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Vale. Bueno, por lo menos así tengo buenas flechas. Ahí, atallo rico. Hostia, es que no quería baisar. Buenas flechas. Sóbrame. Quise quitar continuos de F. Xa non se pode facer o DF? Non sei, esas cousas non as levo eu. Eu aquí son un mandado. Vale. If we take the shortcut through that gate, we'll be heading into a tiger's den. Taking the long way around might well be smarter. Pero qué nivel tengo un fulano este. Nivel 15, 14. Pues yo sí que me queda un chisco alto. Y yo, por aquí que hay. Nada. De momento, nada. ¡Oli! Quen as leva que me debe unha página web e lle gusta moito instalar. Non. Imagino que falas de Fedello. Non, Fedello foi o que organizou o chiringuito este, de que se miren e todo iso. O que nos tivo de feito detrás para que o puxéramos. Plan de veña, non sei que, non sei canto, poñedeo. Imagino que o cambio faría o Antón. Supoño, vamos, non sei. Pero supoño que sí, que o faría Antón. Jong's been going all out today. I reckon he's just trying to look good in front of boss. Sigue. Vale, pois subimos agora de nivel. Wouldn't surprise me if some treasure was nearby. Que senón o seguinte día non me vou lembrar. De que bueno, o seguinte día mañá, xa. Ai, non é isto o que se usa para... Pensei que era iso o que tiña que darlle para baixar o nivel de auga. Estou te vendo.
Veis as flechas tranquilas. Vale. Que pasa que... Supoño que haberá que baixar o nivel de auga. Aquí está. E o camiño é por aí. Vale. Pois vamos a agardar xa. E deixámolo para mañá. Que outro día estiven aí non sei canto tempo con el aberto sen darme conta. E dicen, que carallo de música está soando? Entón, se pode facer xa o DF e todo iso? A ver. Outra vez. Ah, pois non, quitaron o DF. Dixeron o de outra vez, o de Hello There, o de non sabe, o de aplausos. Bueno, non sei por que quitaron outro. Vale, pois vamos a deixar por aquí. Vou ver primeiro se hai alguén a quen facerlle unha raid. Non, como é habitual. Vale, deixámoslo por aquí. Lembrade iso, que agora temos un Discord que é máis cómodo co Telegram para poder anunciar bueno, pues, horarios, cambios e todas estas cousiñas. En principio, mañá, mércores, non hai nada máis programado, é dicir que teredesme só a min ás 10 da noite seguindo con Bulón. E iso, lembrade tamén que aparte do Discord temos o Patreon, por se queredes apoiarnos, e vémonos iso, mañá ás 10. Moitas grazas aos Patreons, graciñas a Fale e a Morcego polo patrocinio, e sede felices, portadeos ben, e esas cousas que se din. Veica!